Kigimut maanga katarsuupungut haansi uqalufianut yuullerpalaatamik tuharnaartitin samut taamaatamik nuummit ilagisinniisaat sinnerlumit tamassi maani najuuttusi raatiukut tuharnaartusi TV-kullu singinnaartusi sinerisami tamassi uummammik pisumik tikilluaritsi nariupungut tuharnaartitineq nuannersumik pissarsafingiumaarissi. Vi er endnu en gang samlet til denne julekoncert i Hansides Kirke. Derfor vil jeg på vegne af menighedsrådet i Nuuk byde jer alle hjertelig velkommen. Jeg håber, I får en glædelig oplevelse. Men under henvisning til det omdelte program vil annonceringen ske kun på grønlandsk. Siuslomik damamiusuta atoppaput tusiutitini nummer 96 i Sungur i Buk. Der er TH Ortebærer mit batterierne raslune ingejorsuta. Først sang vi i fællesskab salme nummer 96 i det grønlandske salmebog i Sungur i Buk under ledelse af TH Ortebærer. Du så når til nummer sagende sangut. Siuslumik du ser så nu med bedre i den jaffe med ret renasorating i vi. Der går du ingen resabut nordisk koncertkor. Marslunnik at du er sabut. Siuslumik det som juslummet ana. Der er tårer vi asimit renjeren rasimavok. Andangwak kunungwak rusing ulsinimi så der siger en rasimasluni. Arbejdet at du ser at ingen tudunati decemberbud. Der er bjarnelisten i sin limit og renjeren rasimavok. Bibaduk Lunge Bertelsen, Johannes Sigurdsen i Milsdalsjæren Rasmussen. Medret renasorating i dagene. You
Medqan ruyavumut taakua Nordisk Koncertkor ingiortingatu atungaannut tullinguutungut tusassaavut erinasoqatingiinipi taakua aama marlunik atuissammata siulliullunga atussavaat juullimi tipaatungaartut erinniarinaqarsimasut John Sweeney imit Karl Christensen imit Bertelsen Grenimil taalliarinaqarsimasoq aappaatut atussavaat qiimasunnangaarli juullerput William C. Tomer erinniarinaqarsimasoq taalliortuali ilisimaneqarani erinasoqatingiit nipi takanna Umati
Ernasoqatigin nipimut quyavungut tullinguullugu tusasuut nordisk koncertkor aamataaqumарлuna atuissamata siullormi atussavaat juullumi siullormi Abraham Abrahamsenimit erinniaraneqarluni taalliaraneqarsimasoq taavalu aappaattut kalaallunaana angiartartoqatingit sisamaasartuin ingiorneqarlutik atussavaat come all ye faithful teganna Jesus,
Nordisk koncertkor imod, ryavumut, du slinguutlumut, du sasavuut, erinnersoqatingi qissiat, taakua marlunik atuissamata, siullertut atussavaat juulleqangiippat nunami, taanna Jakob Rosingimi taasiaranaqarsmavoq erinniortuali ilisimaneqarani, aappaatut atussavaat qa tipaatsungaarfik ulloq, taanna erinniortuq aama taasiortuq ilisimaneqangilaq, qissiattakanna. Jeesus
Pasiano Royavarut, to Singo to Sesava Arctic Echoes, Amadagua Marsunik at Uisamada, Siusomik at Usavad, The World for Christmas, then Annas Eden wrote to me Renian Rassinu Dasian Rassimo, Patusu at Usava to Pinaka Okasot, Dagua Nunetin Aniata to Shisamatu in your Tingaduit at Usavad Arctic Echoes, Tagana.
Arctic egosenut ryavungut. Du slingotung julip evangeliua. Domprost. Louis Fleischer med Adorna Resab. Nikuisuta tusartingu julip evangeliua. Lad os rejse op og lytte juleevangeliet. Ulluni taakkunani kaasarja kusiipeqqusivok. Silarsuarmi tamarmi inuit kisinnaqassasut. Tamanne inunni kisistinaat siullarsaraat kiveriniusisoriami naalangaatitaatillugu. Tamarmillu immikkut illoqarfimminnut allatikkiartorput. Aama yuusarfi majuarpoq illoqarfimmit naasaatsimiit kaliliamiittumit iutiamut taavip illoqarfianut pilhimimi atilimmut. Taavip inoqutaai eqqarlarissortaalu nagguigamigit tassani аллатсиссаллуни нулиассани Мария наартусоқ илагалугу тассаниитиллугит Мария эрнивиссаа наллиуппоқ пернааминиллу эрнертаарпоқ иммуллугулу нарсутаатит нерисарфианну иливаа акунниттарфимми иниссақангиннамик таматуми эққаанииппут саваник паарсисут нарсааммииллутик уннуами пингаартут саваатитик пааралугит таава наалаккап ингилиата саққумнерфингаи наалаккаллу нааланнасусиата qaammarfingaи ерсингаалерпуллу ингилилли оқарфингаи ерсеқинаси такуа типаатсуннартимик тусарлиссавасси типаатсунгаарутиссассинник инуит тамармик писсаанник уллумилиссинуарниуоқ аннаасисоқ таавип иллоқарфиани таана кристусиуоқ наалага манналу налунаақутигиссаварси наниумаарпарсин наалунгиақ иммусималлуннарсутаатит нерисарфианни иннангасоқ тассангааннарлу ингилимут илалиуппут қиламмиорпассуит куутимик уннерсиутигинниттут туссиарлутик нааланнарсили куути утсиннерми нунарсуармилу эққиссинеқ пили инуннут куутип нуаннарисаанут амен Som sagt, du siger ret til sammen, at du så op på kanalen, du siger til nummer 84, jo som evangeliet. Ingen af tingene så op på organist Tønes Rosmand. Efter vi har hørt juleevangeliet, har vi en fælles salme, jo som evangeliet, akkompagneret af Tønes Rosmand. Det kan den.
du ser qatingeereraka tutsinguutlugut tusasavut erinartoqatingit kalutit marlunnik atuissapput siullertut atusavaat ornipparput innangavit taanna eriniarineqarsimavoq Joy McGraham mimit taavalu Peter Olsen-nimit taasiarineqarsimalluni aappaatut atussavaat uqaaseq ippoq pileqqaarneranni eriniartoq taasiartorlu ilisimalaqangilaq kalutittakanna
Kan du til noget rønnerød så? Du siger ikke noget, du sagde, at det er jo band, og jeg har hørt om befisik ikke så bare at så hvis I nærmere til den som er budt. Hvis jeg ikke du siger noget så, du sagde at nu er der en hjertet du er. Der går mig sådan ikke, at du er ceramik. Siger så at du siger at Santa Claus is coming to town. Der er en Peter Martin i midt. Der var du Jeffrey Coates, Heaven, Kjell Spemil, så de er en rasse med så. Arbejdet, at du ser, at rindet, at der er til Mukatitiket, i der er til Midwinter, Away in a Manger, We Wish You a Merry Christmas, at du ser sådan ikke. Det kan jeg.
Nunetta angiartartoqatingiwin quyanaq taani kingulla atungaat kiiti sonvi kristensinnimik aaqqissuuneqarsimavok tullinguullugu tusassavagut aqinarsoqatingi aangutit aama taakkuamarlunna tuissammata siullertu atussavaat Samuel Møllerip taasiarisimasa Caroline Ellamil aqinniarineqarsimasoq naasutamarmik toquffianni aappaatut atussavaat taartu pissaanequffia John R. Sweeney mit erinniarineqartoq Jonathan Peterson imillu taasiarineqartoq erinarsoqatingi angutitakanna
Erinasoqatingi agutinut quyavungut sunatamammi killaqartarpoq nakataarnialissaagut siullermik puttavingissavakka erinasoqatingiit nipilersortut pattattut aquttisuullu tamaasa nuannersunik tusaarnaartissinnaamatigut ilisseqangippat tularnaartitsinuanna taamat iluseqarluni aaqqisuuneqarsinnaa naviangikkaluarmat koinneermut quyanaq raatiukkut tv-kullu toqqaannartumik aallagaatit sinnaagassiuk ilangulluguta nannaarutigissavara arfiningorpat December 14-ani nannaaqutaq ataatsinut aamma pingasunut utoqqarnut kiisalu ippiarsummi aamma yuullerpalaartumik tusarnaartitsineq ingerlaneqassammat kikkulluunniit peqataarusuttut aamma tikilluaqqusaaput taamattaaq yuulliaqqami December 24 nannaaquta tallimanut yuullip ulluani December 25 nannaaquta ullaaq arfini pigasunut kiisalu ukiutoqqami December 31 nannaaquta ualikku tallimanut haansiip uqaluffiani naalangiarneq toqqaannartumi koonnea TV-ikkut isiginnaarneqarsinnaassaaq tamatumungalu koonnea quyanaruissuaq taamatu tuqaaseqarluga nuummi ilagiisinniisaat sinnerlumi tamassi yuullami pilluaqquassi neriuppunga nalliuttorsuit eqqissinartumik tipaattunnartumilla atoqumaarisi ilangulluгутtaa meeranguit ullumi inungortut yuullioqqaarluarnisaani kissaallungit pilluaqquakka neriuppunga aam ukiumut nutaasamut iserluarumaartusi nalliortorsuillu eqqissinartumik tipaattunnartumilla atoqumaarisi nakataatingullu tamarmiulluta atussavappu kuuterput Rasmus Bertelsen tussiusiaa Alt har en ende. Vi skal til at slutte af. Jeg vil først på vegne af menighedsrådet i Nuuk takke alle korledere, musikere og organister. Tak for deres deltagelse. Uden jer vil dette koncert ikke blive til noget. Tak til KNR for at transmittere koncerten direkte på radio og tv. Jeg kan endvidere også meddele, at den næste julekoncert sker lørdag den 14. december nede i Aldomshjemmet og i Biarsuk. Det sker henholdsvis kl. 13 og 15. Alle er velkommen til at deltage. Endvidere vil KNR transmittere gudstjenestene direkte på tv fra Hans Eges Kirke den 24. december kl. 17.00, 25. december kl. 8.00 og 31. december kl. 17.00 fra Hans Eges Kirke. Med disse ord vil jeg på vegne af menighedsrådet i Nuuk ønske alle lyttere og seere en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. Lad os til slut i fællesskab synge vor julehymne Guter But af Rasmus Bertelsen under ledelse af Tehu Orteberg. Tak til alle.